Nisu kao kod vas malo važniji. Kod nas vreme je glavno za ono dobro što je. Dosta nezgodan bio. Dobro, nema puno posla. Srpske istorije. Učili se nalaziti u Naštik, grad koji ima 7 kriva. Мишката е фане, там ще има гюбре, так мишка е фане, зачистия. Bila stacionirana na obroncima Ovčeg polja. To je ono brdo tamo što vidite. Održujeme kako se da spomenu obeleže koji se navljatva naš grad. Neki je večna slava na Sidoniji koji zaginale znači na ovije prostore za vremena Balkanskih i za vremena Prvata svjetska vojna. Zadovoljnice Makedonije dati ponor venci cveće. Ne znate, ovo vreme stavite. Nije hladno je. Ali dobra ova pozicija, znači i dolazite li ste? Kako da ne? Dolazite. Samo ovaj pogled u gradu, inače na drugim mestima je različno, na primjer Kanadar,